Hallelujah. Hallelujah. Era serena in losi. Era ka sandono. Sandono melamenti kana kana. Oh, hallelujah. Blessed be the name. Hallelujah. Hallelujah. Kira kita tu dari tu. Hallelujah.
to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Hallelujah. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence.
in your presence. Words cannot deny. Hallelujah. Words cannot deny. To express to you. To express to you. What is in my heart? In your presence, Lord, in your presence. Hallelujah. Oh, that's where I belong.
Bless you. Your presence is here, Father. We declare that there's healing in the house right now, Father. We thank you, Lord, that your holy presence brings us restoration, Father. We thank you, Lord, for the anointing. Thank you, Lord, for your glory that is in our midst, Father, Lord. Thank you, Lord, for your visitation. Thank you, Lord, for the words of encouragement. Now, whatever you want to be more than moving, then that will be more. Ora che il tuo momento non è in modo fa. E che non chiamate di buona parola avete un inaturo. E dopo non si va a non me la volacco. Riposo me che non è ancora perché non la modo torna a tabule. Ne sa tu non va a capo, ne sa buona lecca. E non è nessuno fai non me lo capo. E a me che mi capo non la tua bola. O li ha dato me ne mame. Perché mi bola tanto dopo che chiamare. Ora me la voglio viva. Va molto che te ne dai. Che sa mai la te che chiama me non solo solo. Ora abbiamo candidato che mi sanno rokobe che mi sanno lo mani che mi sanno da capo la mia cara canno lo mo di dai na vale non mi serve di dai che mi sanno mo di mi sa tipo che ti dico che mi sanno mamma la mia canno le di dai na vale non il lumo na vale non serve per rokobe me lo dite mi posso na terra la mo Gesù non mi tura na ca non mi bombola di tutto ma allora posso soltanto magari praise the Lord. La tu dai tanto sia cosa tu me plete di soli e la capi di si ritai praise the Lord perché non roto la casa non cosa che me plete di soli. La tu dai tanto sia tutto da come non sole me duro me guarda un po' tu take some time. Allora me può aprire la terra tu. Non puoi non dormi pure quando con mi va con una attacchi di dai. Alleluia. Alleluia. La tu dai tanto sia tutto da casa me soli. Mandare dopo che tieni non mi mission and secret. Me was on board for clue. You tell me what to my brother Jack. And I made master to go weekend. Bring all your gifts to your altar. Bring all your gifts to the Lord. Bring all your gifts, Lord. Bring all your gifts to the altar. Yes, Lord. Hallelujah. Bring all your gifts to the Lord. He is so Hallelujah to the Lamb of God. We give you praise and honor, Lord. Thank you for your presence. Thank you for anointing. Thank you for your glory. We thank you for the life of your people, Lord God. Thank you for this act of worship. Thank you for this act of praise. We receive before you, Lord God, a portion. That's what my God put your word that takes us will overrun you. That they will not be able to continue. They will use it wisely, Lord, for the attention of your kingdom. For the preaching of the gospel of Jesus Christ. Give them new hope in the ground. God, for your blessing upon them and their families. Give them supernatural favor, supernatural blessing this time. Meet every need, oh God. Those that are suffering today, those that are sick in body, oh God. We just pray in Jesus' name. They be healed right now in the name of Jesus. We just thank you for your faithfulness to us. We thank you for your mercy and your love and grace, oh God. For you are not worthy to be praised, worthy to be exalted, worthy to be down and worship, Lord God. We are created to worship you, Lord God. We are created to praise you, Lord God. We are created to serve you, Lord God. We are created, Lord God, to be feared, Lord God, and walk right before you, Father.
Forgive us, Lord, for our sins that we have committed against you. Lord, to keep your righteousness and holiness in our lives, Lord. The faith in what we say, what we think, oh God. But nothing is hidden from you. Thou seest and knows all things, Lord God. We thank you, Lord God, for Dr. Ambassador, Lord God, and giving the children, Dr. Hachi and his family, and all the other members that are not here, Lord God, and those that are here. We are just putting the best in this week. We just thank you, Lord God, for the transfer in this period that we're going through now. We just thank you, Father. For your God that is faithful, Lord God. And every word that is spoken today, Lord God, will go forth with power and accuracy, Lord God. You will not return for you to accomplish the purpose that you have sent for today, Lord God. Transforming, touching the lives of those that are here and those that are watching by you stream, Lord God. We just thank you for these things, Lord God. And you return to all the honor, the glory and praise, all wealth, dominion, and might and power, which belongs to you and you alone. In Jesus' wonderful and mighty name we pray. Amen. Jehovah,
Kita minta lulu berang, dia tungan itu, dia akan bilang di sini. Haleluya, nama dengan mau tapi kita bagi lebih kianda, praise the Lord, kita bagi kita bagi nama tamu ini terus, haleluya, boleh terkena kasih kita bagi lebih kita bagi sosok Lord, sosok Lord, new Lord, one bisa disebut. Masa sudah kalau kita mulai, bukan kita itu, kalau kita mau mengenal keluar dari ini, kita mau tahu kalau mau begini, kita mau mengenal apa nama keluar, dan nama nama apa di sini. Praise the Lord, sakit kita bagi dan hari ini kita mau Yesus, dan kita benar di sini. Saya mulai tamu kita bagi Sister Kingsmere, praise the Lord, dalam tiba terikiana, praise the Lord, bulu-bulu kita tuh banyak banget di bakal materi tiga nak keluar, kayak bulu-bulu antara itu tengah siapa di keluar dalam bulu, himaru teki mereka, ini meeting ini orang yang satu orang ini yang bulu-bulu ni boleh bikin tamai, siapa bakal yang tindak. Saat dua anak keluar dari rapat tiba naik ke sini. Ini memang masuk. Menepi terlebih kalau malah bisa tapi bikin muni, berwarna dari bikin muni yang muni bukan. Karena tapi itu mani tiba naik ke sini. Saya nak mula kita bikin muni nak bikin mam di warna tu main live stream. Praise the Lord. Bikin muni na warna tu main camani, bagaimana kita main Prancis, bagaimana main Inglandi, bagaimana main Australia, New Zealand, bercakap. Itu warna tu bisa diri, bagaimana cari dosa apa bulan tertinggal bikin muni. Ada sini dua bagi ni bikin di negara itu mau bikin. Sana tinggal kami bikin. Kita sama pulau terang di bikin ni. Kita ni lewat ke kami. Kita ni nanti berbicara. Itu kita tu boleh warung mai. Kita tu kalau bikin kerana benar kami benar di sini. Ini memang masuk. Ini bitar anak keluar. Ada sini. Saya mulai lagi ni nanti sok lot. Pulau itu mungkin asal pada datang asal pada tu mati ko. Saya masuk tu bitar tu anak keluar dia benar kami sini. Dari pulau itu ni tu kita. Enak kami benar di sini. Saya mulai lagi kita berbicara masalah. Patut jadi transisi bagi yang untuk melakukan pengawalan kalau monitor Yesus ada sih benar. Saya mulai mau kita bangun nanti terang kasih, praise the Lord bagi yang ini. Nanti monitor Yesus ada sih benar. Kalau sih itu dalam orang mau tunjuk sahaja, pakai itu begitu bagi. Ada sih ini sakit atau bagi bisa kalau malah. Praise the Lord. Mana tu pada orang mana? Praise the Lord. Dan bikin tempat itu demikian lah. Enak kami bilang sini. Lotos dengan semua sudah di mata orang buka. Ngelawat tiba-tiba main satu dengan masuk. Praise the Lord. Kalau buka tu masuk lah. Enak banget hatinya. Praise the Lord. Dan ada bikin apa sebelum tu siapa orang buka. Lalu tidak keluar pas satu tiba tu masuk sikit. Praise the Lord. Kalau ngelawat suruh tiba-tiba sini kuat. Praise the Lord. Pintu manitibo. Enak banget. Sangat itu rumah Deus sesuai satu tertarik di negara yang ini kita saya butuh menjadikan wata paling kita bicara di sini. Masa sudah terkenal aku. Amen. Dan rumah punya rumah basis di sini. Naka. Yang kerana mai Mambula. Kira nama pusat mai Buleu. Langsung cuma buat live. Langsung proses mikir. Naka. Itu mikir ni bulan. Kalau ni mulai dari mana? Ni mulai dari mana? Nah itu nama mikir dia. Nanti USA is not in my list. Australia, yes. Australia namaka. Instant. Kapag natanda, gusto mo ticket. Gusto mo taga-chukuan, more than 2 months, gusto sa chukuman. Hari na kang anak lo, nabikas sa tubala ka chiko. Singdo na kaintindi. Nung labas na chicken ng pepper, singdo na puno nila kakatilas na nung matabubal. Kaya nga, bakit na kalo. Rakita lang na ni magsiray Talibari, may kulabeli tulilo na rawat ko niya mga bisista kim. Kosa, multiple visa. Ano mo ka? Sinibla ka tamay kilala. May doktor, labi pa no? Na panuokya, nakunan ka kataka,
Nisan kita semua na pun singa transit meke hanggang kita utama. Jangan biar nak comments. Au baka mi bilang takkan kalau, na matakan kuwa. Au dalam ajar cuma ni kuwa baka ngak tumai piti. Ngala Kuwa bilang takkan kalau, ko sindar baka tuan ni bera. Nana, dari rumah tanah masuk sih. Jadi para nanti nana berumah tanah masuk. Kau kira nak kakek balik kiasa. Nangong ko biar kurang apa ikan. Karena apa benda kena perlu. Cikgu nak tahu. Nitu kuna cikgu mas di baru dina. Kemam kali hari, kemam mas every Friday 5:30. Ayah saya ni mista 5:30. Macam ni apa? Nak kalau lewat ke cikgu ngana lah, tipo, Okoy, enak banget tu lewat kini. Bisa kemana airport, dia pun perperaya, iya sa. Asa amas cikgu. Sini mata orang kemana ni mami tim tipo, sana ubi bakat tahu kucok. Nunggu ngani mas ni airport, sana ubi bakat tahu kucok. Okoy ambil sakina nunggu flight, nunggu flight belok makina, awal aku main nambong. Nunggu itu kemana dia single cellphone. Nak kalau sa ubi bina, bina cikgu. Kalau kita sampai ke tengah di Amerika, aku yang yang bertemu flight, tentu nunggu tengah 950 flight. Aku lah nanti oleh kata kita berjaya, waktu singkat tu lalu macam, why didn't you ask? Abang I can't. Abang gua, you got a number? Abang gua yes. Just ada seliau nana telefon, atau apa? Bila tak kena kalau kita lebih kalau kita datang dengan orang. Betul cuk bikin tanah betul nak keloko, nak bekerja nak buat kelok dekat. Kamu tu orang baru tak ada cuma dia lah. Nah, so lepas baru tekil kelok pasal bisau. Amen. Sebuah cuma kasar pakai dor, pakai dor cuma, pakai dor cuma. Sen do ber kuasa tengah ni do titular, sen tengah ni dari Malingana, pakai dor kali dia ukir nonton bola. Even na kuliner bikam kedua ni, malam ni pun ada orang bola itu ukir. Ada televisi sudah mayo, ada sekor rekor, betul nama orang cuma itu ke tahu baik Canada. Kalau anda besulit main, masuk tengah main lotu, malam main go, haleluya, dari mana? Lotu mina weekend dah, mana bakal buat kerja kita, betul. Dan baru mau saya itu special nama na, besin worship bikin ni baru untuk main, kerana sini dah, saya buat bangladesh bikin ni, kalau mana minta cuma kalau bakal buat bikin ni, mungkin saya beti kita nak tahu dekat di sini. Kalau tu nak lomong, kalau orang tu special nama, mereka adalah pressure worship. Jalan praise. Amen. Kita tu sana bisu boleh le kita share tu, Sa kita dah polo tu dengan kita. Haleluya. Tahu tu juga kita nak tak kosong di kabusko, Nama surah apa kita juga teman-teman tu. Ngai tako susu do maraba. Haleluya. Sakila na ko don bono ala be ki na mo. Mai bona no da kalole ko Haleluya na kami ko. Praise the Lord. Salto.
We honor the Lord
with our wealth and the first fruits of everything that we have. Yeah. Tolu na sawa menda hora takakina na kaue na manga and our wealth. There are 3 ways I was suggesting last week. Kani matai na nomo kautamani katini, kautamani mandrali, kina wale ni kaue, so that they can be fully in house. Kini karua mo reidiro oira lenga tu. Ndo sa tu kina kanaka reidiro ra lenga tu. Kini karua kini katu reidiro oira ra ndrambuai. When you meet the needs of the poor, you are lending to the Lord. Yeah. Mena bangoli na so no mani nutu bona nonda. Praise the Lord. Sia na no mani bakas. Mena sa ka sa mana. Hallelujah. Unemployment too. Amen. Se tu sa no ro no chunga. Amen. That is what we will do. Amen. Hallelujah mo bale. Bakasam tabina sa ko to ben misol. O plan chunga ngor sona. Sona ka. Amen. Dale sa mano no lesson. Dale mano lesson. Mano lesson. And the lesson may na matay pita na kaya wase dua. Mano nasa tuma tiro mo tigine ruso no rua. Kapag tiro sa yo tino wase ni bolongo o chanda handa sala kina karuni pita. Anamo. Matay tuma pita wase rua. Mana tigine ndo kino tigine tu. It is just a continuation from chapter 1 to chapter 2 of 1 Peter. So we will commence reading from verse 22 until the end of the chapter, which is, I believe, verse 25, and we will continue on chapter 2, verse 1 to verse 3. Amen. Misalnya muli lesoni, aku kena muli na, pada mina sarang muli voltamu, muli kawan tak boleh ke yau. Sarega? Okay. Iongo, gosa ulikan tine rusugoro. Iongo ena buku ni kena sa baka sama taki na elomuni mana nomuni tawera kina kandina ena kaukori yang tamu kena nomuni sa manira na we kapuni royalo muni gai bero mani dino sarakina ena buni elomuni tawdo. Usurutolu bisa yamo kuni sutubu tale kesengai enai sabaga yala na nonomula ya satawa yala na bosangani close sambula today. Ero kasakane voltamu sabakana tolo tamate kena. Kena nalalang sabakana senido. Sando mulai do kasamir na sena. Ia bosi tura na sa today atau mundu. Sei ko na mo e tu naka sa hulo taki bekendo. Ane sala kina wase ruo kina dua kina tolu. O kwaya mo no tachi na bosango kwaya mo. So tane lo ande ra fa tu therefore. O kero mali sema tama yo kwa kasa de butioti mai na wase dua ya kana. Uno de wale shukina sema tama kasa ma ena buno saga tomani kino ndeleso do koyamo uninga luta tani kina vikava mesa kula lasu sena viva kaisiri sena viva mutaki sena bosen viva dadani unibakata kina na muone ele segai sudu ilo sandau kama taka wasuma ro sudu bayalo kasau saba muni tubu kina kabambulai ni sannubi ero kasa kane motamu unisa tole oki ero naka itura o creo de do que sobre masu que moni tiro tale no nomuni serao no nomuni vale si o ni lebuga que moni tiro bobe que moni sokolo moni tiro bobe que moni delari moni sarba dora moni tenti moni soroli me ado mengo moni solika tamni klo ni sa di mama no solika no lebuni na wale sala ko sanda mo ro ki no mo bossa o sa ma fe ki be ke ni chowa ena ko ko ya le chi su ni bossa mai ke mami e buna sa ba ta ki to mo ni ba ya ta kana klo uni no mo ta na klo ni ta no mo bossa ko se ni do su ka ta ya wale
Ami clama nel dire non mi posso, dove vai a camera non mi posso. Il talento non mi posso, vai a capire la romoda, vai a tua. Il muto dalle gambe, vai a guardare lo so di romoda. Ora tu non mi vai a tutto, ma che ne vedi, va a come ne vai e deve essere un muro del dentro. Vi manca la mortale non mi posso, vi manca la mortale non mi posso, vi manca la mortale non mi posso, vi disumane non mi posso. Versatore non mi possa, per un buon gatto non mi possa, tu rana del tavolo, tu hai il cane, non mi possa, e soltanto il muro non dove stavo, allora se ne erano tre roba e io la trovo, per un modo sta, la cavolo sa, tu rana del tavolo, ne sono solo tu, ho aspettato che mi ciò che dai, non è la come del dere, ma sti una dammi ci su, ne va mula di là, dua, Amen. E non tu non matto male, caro tu che non vuole, e da un camaro taki, veramente un tubo, mi vuole, il re di sa, tubo tipo, non vuole di sa, tosto ti vuole bene batti. Quando il camaro te terra, ni sa, lo rai, non vuole era tua, veira. Kasambiu le to wa ngone monea kasa ko tule wa ta ngone bula ko tule wa ta ni ko tule wa bilaka bala te ni sa ma tu ti mai el mona ni ko selling units not different when we come to serve God. Kawan ta ko na na tu ta wa kana tu men na tua Biutan le to wa ngone monea kama tu na bula kamana wa ko ina no wa tu wa ta ni wa tu wa binaka bala te sa wa tu na no bula wa ya hallelujah ina no tu ni bula se tu na no bas kamana na tu ni bula wa ya wa ni na ngara na ko ina to na la ka ina to na mu tua Semuanya, mungkin ada yang kawa, merau kira ni dia betul orang mula. Orang siapa ni dia betul ah? Kau mereka fikir memang dia utang. Anda orang mula, ada orang tua, lei kawa, muda kawa, kena mula ematua. Lei kawa di mula muda kawa. Meron ni bertuki na namumula. And the second Lord in the Maya have tunga. Mungkin itu menembasi kena mula tua. No way. It does not happen that way. Na kalau itu na kalau na mabalo taki. Kasar tu na bos kalau na lesu tigike. Ruang ni kalau kalau mereka tu na tuma na mikirdo semi kena. Kema orang tu na bilaka. Orang bawa muria bilaka. And ambasi kena mula ni namumula. Kami tidak ada musik kalau untuk dimula. Tapi maka sama, kami tidak ada kalau muluwat tadi ni para ni bulu makau, bunga. Luwat tadi ni para ni bulu makau bunga. Namun dalam soal ini mesti dipikirkan masih rutin ini dua. Ini mana para ni bulu tu kulit ketika. Kamu tu kan cuma bulu makau. Kau nak tu kulit ni kena kau nak tombol mula. Muna waseni ni kena bale no kera haini kukina wa bilaka kema tu no masika kama saka na mona no biule mkina offload watu mona no ndele so kwa yango nindo sambika tani na lomo na kena daula waki kena daula iba kaisini kena daula kena dau wei posa para dar taki kena bordeo kau tau cuma mau New King James Version. Therefore laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Kalau sakau tidak boleh bawa ni belum kau tunggu. Kalau kita boleh susul latu, teman-teman boleh bawa cukina membiulai. Kalau pada sana latu, setungan belum kau. Sakena lona, memang
All malice, Ramadan. All deceit, lasu, hypocrisy. The hypocrisy down in the plural. Hypocrisies. Vivakasini, envy, vivumutaki, slander, posso vir para quando vai tu no seu solelo tu para o chiquino pita. A base de chiquino no muro vai uma mulher. Ora para ali no cabe. Base no muro tu no tem cavalo. Pero vai lá, me piuendi. Mas bora no muro cau tudo do mundo. Muna, tu mulher mutassa que mandava para que não vai. Allah malice. What the Lord can do is a desire to harm other people, which often hides behind apparently good actions. We're going to know like we call Mubagava. Mumusukaneva. Tell me what the more, I'm going to relieve now. Oh, to the mother, relieve now. No, Musali relieve now. Or Sasuri said, no, Momosto. What you know about that? Quando Mushina no Mueli? Yeah, Chiwikia. No, no, we are about that anyway. More than two. Almost! I'm just bringing an illustration. Yeah. But the character of the Kaya with you. Amen? Hallelujah. Semolama, kakalama pura, membalatana, deceit, lasu. It is the desperate attempt to mislead other people by telling lies. Ano mo inagiko, boy. Wala so way babalatani, and ano mo lasu. Desperate attempt, hypocrisy, vivakasini. People say one thing and do another. Now, mamata mulo. May hulu direct to mamay. Si kanti na kaka. Wala na tamatan do time. Yan ano na layek to nagya. And ano mo sa sewasa na. Makakunin na may Hollywood chiwike. May kautali. Kaya ka may meron ka na mulo matuwa. And the longing for what other people have. No, never too late for a guy to wear in the soul. Slander wasn't really going to destroying another's good reputation by lies, gossip, rumors, spreading. No, they'll tell you going to boss last together. But that's what they do. Obrigado por cara que ele daí. Cara que ele mostra que o cara pita, que ele soluciona tudo, mas viu tani leve tão voco. Viu ele? Eu casei no momento ele não bateu na nesse uma cara, nesse mundo não me suai. Lay aside or put away, offload. O tem mais cá. A tua certo. Eu sei não. Que vai tudo no mundo lá, é loto mo. O rei ukina, hallelujah, ni kuwa, don't be careful. Kamu ni rani nakam, kan rani nakam, isu ni nyonya kena dende. Okay, nalenga ndo mbasi ke kebakai tu nambulomo. Kwa mosi kwa no mo sumo loto. Okay, ni mo bila sa ko bila tu, na mbasi ke kebakai tu na lima le bala nambulomo kawo. Kena matai que não vai para fora, sabe vai do que ele vai falar. Não se lembra também do não também do é assim. Mas agora tudo vai para falar. Ele vai lá no número meu cara e bota aqui na cor. Ele vai lá no número no macho. Ele vai lá na zaga de cor que no mula. Ele quer matar. Ele vai lá com aquilo na cara. Ele faz a cor e vai falar. Kini kerua di kala basi ke kera e maro itu anu mula kana maro itu anu susu lotu. Roda ni semo ena tarwa ba kabagata na
pula ni velo mani ni suku ni lutu. Taro kabanada na pula ni velo mani ni suku ni lutu. Muri omina kare bakasamo. O kanta ni kimimo, o kano these qualities these qualities interfere with the activity of love. Quando vai tudo é, e vem saca que não pula nenhum loma. Já está aí chumbi que não loma. E agora vai colher na cima e vai cortar na cima e mandei na. Que cima e vai no nome que dá. E vai tudo nem pula lima. E vem saca tudo que não pula nenhum loma. Amen. So love can exist only as its opposing motives and practices are purged. E ngai basi nga mai no Roma, ne so no tuo, che magari sa tuttani deve catto. Asi sono. Ora non mi chiai. Ora non mi tanga. Benanga non ci mai kira. Hallelujah. Che magari tu ne parlo e le parole da pure di quei romani. Hallelujah. Quando dorme, basi che ne so nel loro. Consequently, they are called to rid themselves of all that is contrary to love. Na casa do meu mano ele não tem pinta tua roça no rua. Mono liga ni kana. That's a call to love. Eu vou ele não quer salvação se vai ter meu lobuli. Mas não me tem não que caminha. Ele que o colher tabu. Que não me sabe mande ir no meu caminho. O ninguém vê no mano tira certina. Ele punha lobuli. Na meu mano que vai ali dau guardo, guardo tu soni munau, soni mataruli, na meu mano ona pelo mano ni viteti. Philadelphia. E que na meu mano e machuo. Eu mano simi, beleto simi. E tanto no ar. Se toca no ar. Para na meu mano ni viteti. Kalau tu bila mana yang lebih tadi, betul itu, tu kalau betul buat. Same family. Kau senang kalau orang kau kacau. Sampai juta naga pela. Kalau orang Romani anak kamu mana? Kalau orang betul tutam, tua. Lepas orang tu sambil orang betul tua. Esok demi mereka juta orang. Anak saya. It starts in the family. Amen. That we need to love one another. Betul, saat teman dengan anak lo, kalau ibu mau sister, ibu berada, hallelujah, praise the Lord. Romania. Amen. E que vai tu na beijo otaki. E que vai tu na envy. Que vai tu na mata gulo. Que vai tu na slander. E na tanto tudo ko. Na kami basicamente na Roma. No way. Love will thrive in the church. Do you agree? I just read it. It's the Word of God. Yes. I'm not telling you anything outside of the Word of God. It's there. It's plain and simple. Amen. Go to Philadelphia. Amen. You love me and we love one another because we are the family of God. Amen. Praise the Lord. You live in translation. You are cleansed from your sins when you obey the truth. So now you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your heart. Santo Pilo Manisana, Mana Punia Longa Todo. It significa to a Amen. It significa to no longer make. Hallelujah. Amen. Sino may pupong tanto ang doon ka. Sino na may binulong ipike. Kaya sa mundo sa nasala niyo kay pumi na nakaka. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Kaya katulong kaya kalawasi kita juga. Nambula ko juga. Kaya maro ko chiko. Kaya sosore no. Ano ba na sa no? Kaya maro ko nambula ko na susulo tu. And a couple times in Tarawa, Nambura in the level of Boston Club. Camarón to the living Maya. And see the Bassica Romai, Shaburo Romai, the desire for the Word of God. Ramusakuru.
Can you remember you go to buy money tuma? We're going to bring our way tuma. We're going to put tuma. That was. Can pass it to the social law? Why? When I'm talking to Peter, let's start. Amen. And I come to see tonight. Tineruo, another lesson. Was a road Tineruo. When you look at the in the morning, Elsa and Samesu, Nilasa, Dao Karaman, Takawasuma, and when you shoot the well, Kasama, when you do the Kina, Kabamulesa, and every kid of the Karaman Taka, the Bosnico. If you do not put off sin in the life of the believer destroys the appetite for the word. The sin in the life of a believer destroys the appetite for the word. So saya nak tak salah. Blah. Sama ada sini tu sini. Mana tak salah. Blah. There's no appetite for the word. There's no appetite for the word. Maka saya biarkan. Kemana saya dibiarkan, saya dibiarkan. Dan mulai kurang tua kira. There's no appetite for the word. Kena kembali kalian ena Tuhan nak pulang bangun mereka. They want to go one thing leads to another. Di satu mana there's no appetite for the word. Essa não mulher tua. Berarti na você colou, ela visou tak na mula. Na você colou, ela bakanya na lo. Na você colou, ela não botou tak na mula. So one thing leads to another. Amen. The same is true in the positive. If you have the appetite for the word, you will nourish yourself from the word, and you will grow in maturity. Amen. If there's no appetite for the word of God, your spiritual life will be retarded. Kachulika nilonde sori. Momelero no enxudo tina. Mo tumo da kina. Hallelujah. Mo bangu raisa. Mo tumo da kina. Kabaga raisa. Amen. Amen. Ken karuni makasama. Ken karuni kalau kina mule metua. Di santara bukan offload. Lotin kuah offload. Tiket kuah kudu sah bukan ini. Apa ni mati? Yo. Kemana sih? Siapa mana? Ah? Jangan lupa mungkin terjadi lagi. Kira-kira ni kalau tahu kita semua, dengan mana bos itu? Dengan mana bos itu? Umar kami kalau kita mulai tua, verse 2 nama lesori. Tadi kita wasilu tidak dua, au tuan juga berkata, because I'm taking hallelujah this thought from our text. Muniba tadi dalam mana sangat suru, ni rasanya kerana taka wasuma wani suru bayaro. Kasama muni tumbuka kekina kabang mulai nisang rubi. If I can touch you when you shoot more as a metaphor. As a metaphor. And I told you now, my car and my so Tamiki and my car, you have to go or Peter, you must tell Peter. Peter was the law. It is a metaphor, when you shoot. It is a metaphor. Amen. As newborn babes desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Amen. Desire the pure milk of the word. The most of all desire, the most of all, and the power you want to clue. Amen. Never cast a tanida. No way you know to make kila. Never was a tanida coming in. Crave, desire, pant. Quando você vai olhar para o clone, quando
ki namona sudu mai kini dono wane. Satu rau tu ngawa nangan dar na wani sudu metina. Sektal ngi ba buli dua. Ko e boy e kila sana kila tanga na munuba. E ba katela ki na biko. Rumo de bila sama. Namona ko sudu mai go mai kini na kalo. E il bil tu mai biko na desire more. Hallelujah. It's will. Ano mo na mo ko na mo si kalo. Ora no pura kila mo na koko kila. Oh, butuh ni kemia. Tak sopan semua. Mana nak saya hidup jadi kini? Lotok. Nanti ni tuan. Ocia, osale lutu cuma. Osakali tersana nak masih kau 23 minit. Just laugh. The way the word was taught was preached. Ocia, osale. Turun dunia, osale. Kalau mesti keluar ke laut. Tu vais a tu não me lutar, o sangue não é mais. O sangue é luto. O sangue é vida que não me. O sangue que lá é. Then I need the word. I need the word. Na casa mesmo, me mataca, tá lelai. Ao saúde na você. Ao saúde na você. Ele coloca tudo isso no seu tudo. Nevertheless, I knew in my heart that I need the word. E vou fazer não vou negociar o estudo do meu máquina. Quando ele chegou na matéria de hello, você deve na você com sair tu na meio the desire for the word of God. You don't have to look for it. Ya le vamos a dar tuya. Qual é a talento? Quando ele brota tu é for the word. É tu que não está. Mas acaba now that you know, na sala me vamos por ter que me querer na ele não você com o fruto da sala. Just put it away. No more all sin for that matter. All sin for that matter. Hallelujah. And a tarova, and a block taka, and a mama piano, every time. Hallelujah. Money on the worship. E agora você me dá uma nera, você me dá um montado, você me dá um espetáculo, não precisa do mundo nem muito. No way. It does not work that way. Na luta bolado, na mãe tabe, era mãe. Curi o tua. E ser mãe de uma tuta. Desire. Amen. Eu gosto muito de desire. Hallelujah. When you can remember the intense yearning. Nananane titobu. Hallelujah. Nananane escendo de uma mãe taki. Hawa. Ogurata mukali kulinda indikava mwana ndosala. Nanomuni appetite for the word. We have to examine. Hallelujah. Kakunobia bunitaka. Kakunobia eta. No. If you don't have it, you don't have it. Amen. Nanamu mandao na bosi diko. Nebokasa na nami. And then when you should be better. Believers or Christians, we must be addicted to the Bible. Amen. Believers, Christians, you must be addicted to the Word of God. That's a good addiction. Because sometimes Congo is addicted to kaya. Congo is addicted to kaya. Kalau kita mau coba terkenal kan dengan buku. Kau mau untuk terkenal sampai ni, kalau ada mana. Amen? Isso é dica tuya, é dica tabaco, é dica catoloco, cada na tamatoloto, cada na dictatura você. We take the word with us. We cannot go without the word. Hallelujah. We have to meditate on the word. We have to know the word. We have to nourish ourselves in the word. Kaya mo ni ko, mahal mo ko, umuratu, ay kimo ni mo challenge ni kimo ni, vision taki. Hallelujah. Nanono likas tanda você ko. Amen. We must start. Sabuta mai na mauka, e bisu tana no mola. Sino no bypass tana no mola no tua. Niko sa yo no bypass. Awas utak. Mundo bakal endang. Kaya kaya na was station to wa. Nakarami ka.
Era ni bypass tenga. Ke wa breakdown ngamo. Pertu dawa bypass tenga na juicy. May lago sa rika. Bypass tenga na fiber. Ya, na mulai matua. Ana sindo ni the bypass tenga. Ero ni kawa. Yutani, barwali bulu makawa. Ako sino weekend na, kapaya pala ti weekend na, nang bulu ni ganda. Tina, namos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nalenga ni tamata wambauta ni kuwa. Kinelenga, don't basi kene so lotu. Nikua, I'm talking about today. Nalenga, ni tamata pambauta. Nalenga, so lotu. Any church, hallelujah. Send it to Kina. Wait on the lotu. I have a letter. Send us a tuna. And I'm going to lock in the Bible. And I'm going to lock in there. And I'm going to do. There's no desire for the word of God. There's no appetite for the word of God. There's no addiction to the Bible. There's no addiction to the word of God. Be addicted to the word. Amen. And two words are mostly closed. No more, satu ngano telepon, satu ngano iPad, satu ngano Samsung. You just grab it, it's there. Hallelujah. The hell you love the appetite for the word. Kakila Peter, hallelujah. Munduman, never said hallelujah. What's it called? Never can in the morning. Hallelujah. Can wait soon later. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The vostri clone. E avete chiamato la vostri clone. Ho dovuto weekend a vedere caldo, tu ci vuoi pita. Quasi ne volta non ne volete le vostri clone. Ne non che ne chiede ne andava sana. Allora ne mamma tua. Praise the Lord. Ciao. Che passa non è tu ma. Andina. Oggi non leva. Oggi non volo. Oggi non messo da soli. Oggi è messo da soli. Allora non è. No? Ciao. Non cosa serve tu. I know that. You are adults. You are grown up. Amen. We're going to come to go. Lembrate del vostro club. La mattina pita dua russa un tolo che russa un kalima e vocanda sa wili ko timai. The vostro club non te che ni mura it is living. O changa tutte che todo mundo living and enduring word. Kana na vostro tudo mai. Hallelujah, the soul roll through the living and enduring word of God. Quando vostra pura, quando vostra todo na vostra modo ora tamo se tu ama na vostra clo. E se ali tutto tamo na clo e the soul roll che na hallelujah. E continuamo, hallelujah, continuamo pita hallelujah. No, kana tamata de kana na silo. He's contrasting. O kana na silo, e da sera ama, fila na silo. Sa ele tá na sera, e na vostra clo, it's enduring. It's everlasting. It is eternal. Hallelujah. Why don't you lust for something that is living? Why don't you lust for something that will transform and change your life? Saya berkata bersama dengan Tuhan. Tangan dengan watchful, tangan dengan iPad, salah namanya iPhone, sangat mendereka, sangat mendereka cuma, sangat mendereka cuma. Saya berkata cuma dengan mendereka sedikit. Amen. He come to a vision that is not the priority. And the clan can be, can be kuah, heaven was it cloud. Amen. Can nobody if it's living and enduring? It sustains life
and it gives growth. Because the word of God is living and enduring. It will give life, amen, and it will give growth. This is the living word. Amen. Hallelujah. Psalm 12:6. The Lord's word are pure. Many. Like silver purified by fire. Like silver purified 7 times over. Bona no bakasama. Na silver kwa sama takin muka 7 times. You know, in the cave silver ball, there's no impurities and silver. If I can't get no silver, so pure. Sansala. Kawan berkata dengan mudah sansala. Bosiko bersama kita. Bersama tidak dewa 8b. Kita dewa. Psalm 18:8b. The commands of the Lord are pure, and they light up the way. Amen. Kita sansala ebe barang mataki, ebe barang mataki, ebe dusimaki. Ya, and I'm going to study. Tell Peter who are to be. Kachuma desire. The pure milk of the word. Desire the pure milk of the word. That was the one pure. That the word of God is the pure milk of the word. Pure. Purity of God's word means that there is no imperfection. The word of God is telling you, it's telling you not to go to Kina. It's telling you not to go to Kina. It's telling you not to go to Kina. It's perfect. Amen. There is no imperfection in the word of God. Come on, you want to do this? Amen. You better live. There's no flaws. Todo mundo tem constituição todo. E tu aqui na tu aqui no rumo tu. But when it comes to the word of God, because it is pure, there's no flaws. The children of the Lord are hallelujah. The word of God, hallelujah, is eternal, everlasting. It endures forever. Amen. There's no dilution. No dilution. I was kaya chumika ni nasitu mai biti. Sama no do lutar ki nawai. Besa. Kami kata na meio na galo ni because they painting gals. O chasa long sudu vai lelena. To live wale nawai. O chana kana sa lelena ni tukina. Sa bitala in the proportion. Why? Because it's diluted. It's diluted milk. But the word of God, because there is no dilution, no one will connect you. So and talking, and I can tell you, hallelujah, it will not deceive. And the 7 people of the way, and the 7 people of the way. You cannot go wrong with the word. It will not lead people astray. Amen? Pure, means it's unadulterated. Sekarang itu na bacteria itu kina, sekarang itu na virus itu kina. Cek na bos diko, ya kau kau cek lebih kata, sono mau bahas kemana malware, sono mau bahas kemana spyware, sono mau bahas kemana virus. Dah kau boleh turun tempat.
It's bound to be contaminated. But when it comes to the Word of God, it says to live and become the glory. Hallelujah. It's beyond contamination. It's unadulterated. It's the pure Word. It's uncontaminated. And it can be seen in the day. Hallelujah. No one wants to return. The mother of when the money is not bestow. Hallelujah. Nonanda. Kana was to go. Nonanda. Breathe was to go. Nonanda. Willing was to go. Nonanda. Breathe. Me don't want to memorize that in a level seven scripture. Hallelujah. Can you pull can want to say can be seen. But we should tell them and it can be seen in that. Desire. It starts with desire. You have an inbuilt desire. God has put the desire already in you. Kind of when you knowledge yourself in the Word of God. Not too. Verse 2b. 1 Peter 2b. Mo tumu dharikina. Kabamulai ni sa munuri. Anakeni buhande wa wetu keni buhande wa. Mo tumu dharikina. Kabamulai ni sa munuri. Na iarumi o kutumemo. The Bible you may grow up into salvation. Amen. Na kana yako mo kuni mekani. No sanori staka. Na no mula na bosiro. Ko lalamengo. Na lamana sanisku. Hasa na bibakari na bosiko. Amen. Mas tu me casou casa com uma família que tu é. Na lá como irmão. Hasa na ona tumukina. Ela tumukina. Tumbunana. On tumbunana. You will grow in faith. Amen. Praise the Lord. Because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. What will it? And the tumbunana. And the tumbunana rama. And the tumbunana wekani watikene klo. And the tumbunana wekani watikene altamu. And the tumbunana solika. Katubu mwana tumbunana wekani watikene klo. Eba. That you may grow up into salvation. Okay. Mutobele mwana kama ndana. Nangoni kusaba mo megi no kusaba mo letumo. Sala uchumo. Na casa neo, na posri klo. Sunday. No honestly uchu Sunday. We should take uchuma. Satu uchuma. Medo mona. Saba todo te que no mo. Sana na ma mengo. Eu sana kadi bichu. You will grow up into your salvation. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Tumuna no romana klo. Tumuna no musulka. Tumuna no mukela klo. Tumuna no lasoswa. Tumuna me okari batakene altamu. E tumuna. Montine rikena na kamishindai. Hallelujah. Uno la rikena. Kene batai. Bidotani. Ne wala. All matters wala. The sin lasu. Hypocrisy, the vacation. Envy, the utak slander. Was to be brother. Don't ever entertain sin in your life. Deal with it now. Can you go? Hallelujah. Waka samando secho. Andama no siklo. Kanakina. Na klo baro tanabosa. Mo mai kanakina. Hallelujah. Can you go? Kono tumu. Hallelujah. Kini mura emtua. Odugo somene maso. Ene kamisi nida. Odugo somene maso kamisi nida. Seni wala kana mosiklo. Kele kenda bomina. Seno ya hallelujah. It's God. It's God. It's the Lord.
It's Jesus. Hallelujah. Amen. If we never talk about the number 2, amen. When we know the back in Kina, when we know the Father, we want to thank you for today. We want to thank you for your people. And also those that are listening and tuning in through the live stream ministry, Father, through the preaching of your word, Father, that you will change them, that you will transform them, oh God, that you will speak to them, oh God, that they will treasure and nourish your word today, Heavenly Father, that they will put away sinful lives in their life, oh God.
Yes. Not the two. Butuh tali serem tengah. Lagi bala-bala ratu. That it starts there. I know you're born again, but then it's just, can you come up? Can you deal with the desire? How do you deal with the desire? Mostra tem que confessar tak sana. Tem que sana. Lord, I have the desire for you. I have the desire. I love your word. I treasure your word. I desire you to. There's something where the crow, you take the first step. The crow will lay. Okay, they come away. Okay, they want to tell you to come. Okay, they want to make you.
anga usang ikra na ko ko tu dita we ganda se va marnge tiku sakam ke be sanne le no mbita ila kalau sakta ko so tu dita betulu you it has to come to a stop yo sakela singo sakela muna usara ko weekend pero kina be guna kai karamata ta kana bos niklo you desire hallelujah the pure milk of the word Pai tu kena sini dah. Kau kalau ibu ni suara kau kau tiba sini tu, deh bos kini nak kalau ini dah. Kau mana nak sini tu buti ke? Wana wasni boleh tu, wana suri kini dah. Iku mau kila ini dah. Kila nak kalau bos sini tu nak kau ibu ni tak buat. Kau terang tu bos sampai, enak buat tu orang nak kau bos kini dah. Osekan kita kata mula kau ke, mumbi ke, mula kata terlalu terlalu. Você não fica com bimbi que você pula tu ala mula nruka ya ala mula ni nruka mula ni mula que não gosta tamata sawai que não gosta tamata koko e da tamata ganga tu mana kai do da kabe ni dai turbo tu sei que dá buona ala tu não gosta sai não dino ko é da sai não todo me posso de que dar o boa sama tem que dar e não bem cá que não sai dino chega ni canel ya Isa lama nindai, besar kamu izabiko, osama silataka, bozata, dari bola nimbulaya, selamat usai. Terlalu masih nindai, kemudian dua batagi na bos misal tak kostum sini nindai, malu batale dari bola kena. Orang ini betul kena enam bola, orang bola tengah enam bola baru rotai kena nak tu, nindai. Mungkin benda baru rotai mai. Tu sono addiction, tu sono mulo kile dendai. Baka tawo ta turu mo biok kare mati kile kalo. Endendai ena borusa. Ti ko ngako na, te mga ni muso mo na ba sanga dendai. Na kalo sa na bibuke. Ke baka onto mati kia, toro mas le. Onto sa me no punelo mo tulu bi dendai. Ka ko da ka ba mo na dendai force te ki. Tu não tem como, ela tem como não muito como não muito tu não tem como, ela tem só agora como é não é isso mais tudo. Mas cá por uma moa não dá bem grave bem coi. Cá por uma moa não dá moa não dá bem grave coi que não se mete cá. Me ado mais no caminho que não não pula. Se sabe isso não vai, tu não viu não posso roubar nada. Tomata bila cantina, posa cantina na caminha. Ao sair cinco como não vai cair bomba. Dulu kilo marau di lutu. Kila nada mana, nakai pasti kekini na belo mani. Saya malah ni song sebulutu. Ena nama mula ni matu bale. Pulau mula biok kane dendai. Sana tiu na belo mani. Bisa lupa tu leh, lebih bala. Eta wakil kile dendai. Kebakan tu bata, kalau sana masuk. Wandan tamuria. Ena bongota. Ena si. Turang cisu. Wa bin ka bekini o sa no no ni boss o sa di goma no o bagan din taka ito matang bulan ruka tamatay bala o da ka be bunga ka o bosa ta be bunga ka sen ni bohar rote ki o ikeni Au sakira no ni bibuso. Isa boya o no ni na. Au sabe na kata mo sereki. Au sabe na kata mo ngalala. Pero kini no uli ka no ni boss. Mo ngandre bi ke mo ni bale. Isa bola ka no ni beso. Bila ka bola na tigi bubo. Bila ka bola na bulo bo. Au sabato sana no vedendai. Cisso no guturaga. No bi bola. Tudo. Turanga ke bisa mo primera ka ke mo ni. Turanga sa ko mo na me mo tutto sendai. Ke me mo primera ka ko no ba ke ka posso me ki ba me dendai. Era bossa di vi ba ulini. Era bossa
Thank you, Lord, for that desire for your word. Turang me bakanan din muli bosa. Bola ni mo nung bola kakuli ano mo na tabi gusto. Bakanan ano kina na sila kina bogi. Bakanan bola kakang asa ulo kina. Wala roki na dito mata. Dahil na ko misama ko sa. They will memorize the verse. Kami na bola na muli bosa. Ako sila ko yung tim tamatang batua. Tamatang bola rin ko ikimuli. And they go out to do. It is the message of the hour. Binabala na bisaw and then give some up sa. Give some bisaw. Give some sound of mind. Give some that of bullet power. Kura give some bullet mga rote kilo kibli. Nakabala sa na ho na bongo. Pero ko na ngiti ko boso na tagna na bali. Chisu na may tura na ka. E mga bullet tina. Entono. Abasa so ka na mga nakalo. Hallelujah. Di sol na sol talaga mo ano may sol chiu talaga gina na blessing amen lang mga dultal siya balsini ako talaga may sol taram na mga dinamay wasa mabalitu bito mo dinamay na mo Amen. Isa belaka, bekemre na live stream tumai, sabe o modelo bekemre,